Uria wari MC wa Rwiriro Rera niwe Peter Mutuma Kalembe nethiritwe akiuga siasa baria bakuga bakarita mwerekera George wa gisiasa wona koti yethirwa ikiamua uria ugambi bwegie igamba ria Kawira Mwangaza rikethirwa rigita baune agua na nkurukika bakwenda kumakia Rais Ruto amona kinya mugambithania Martha Koome kagitene ukau nethiritwe akiuria akariba kaunti ya Meru bethirwe bagitega na njira ya undene atongereria na kinya bunge baria bethiritwe bakithura akiuga kinya bunge bamwe batibati kwethirwa bari itine bibi kagitene ukau nethiritwe kinya akimeneria uria wari ngavana. Tariki 14 mweri Jumathatu igamba ria Meru ririgeri kugitwa na tongeria baingi bethirite bakiariria ntuku iji bamwe bao bakiuga guti no Kawira Mwangaza agita na bangi bakiuga uria igamba rikagitwa nirio bakarita mwerekera jwa Meru na ndi uria wali MC wa Rwiriro Rera Peter Mutuma Kalembe nethirite akimeneria tongeria bau bakuga bakarita mwerekera nyuma ya igamba akiburia niki gitumi bate kurita mwerekera jou thaiji ndinama ibo twirite mpe 15 watu iranga sijui 18 na ndi 14 ko nya bukaja gutega u nya tuthithiete mathematics yangia tawa probability you are all failures. President na abonere babu buri antu bovyo iyo tumawona tariki 15 tieja are gobo heshima tariki wingi tieja are gobo heshima ndegwetikinya na wange botwira 14 ndio bugaita mwerekeo na u Kalembe nongerete kugatongeria bane mutongirwa mugongo Rais William Ruto na CJ Martha Koome bakumakia kagite na kabakuga bakarita mwerekera wona tariki 14 cia kuruka o 14 ne kumakia president na 14 ne kumakia Martha Koome dinama they can interfere na judiciary. Judiciary is very independent. Bwakongera MCA Kalembe no redia kariba Meru kithurano nekia mwaka jwa 2027 ukagita we wangarata na thura mujumbe ali utongerie na thaiji akiuga bonde ne bonene batena kadhalika kuba tongerie na kuba kuberia nabwe antu ba Meru ndaburomba ajumbe bonde beja nau bukorirwa mantu a finance bill irero raireana bukorirwa mantu ya shisha shu ira thai bate kuria kiuria bukorirwa mbetire chonde betete kugira ukenda batalinda mama na bukorirwa imantu ya chonde bakurukitie nikenda babu bombo bumisa ndibura atire wananchi ba Meru murungu netete obwakanya kaire muntu roga choke mujumbe ro karirite giti thaizi ndina amenya murungu wengwa ate kurekeri wagapanisi no tunakwete akiri egutegara wono nyanyaso miake u yonthe alafu na wetu no tumumbu aku no tukunengerwa 200 okunengerwa 1000 okunengerwa 500 wetige akiri nja wetoka linge kurwa na kiu this time round ugeta kulinga kurwa na akiri tukuthangika bia kutosha tukunyanyaswa bia kutosha. Bunge Kalembe no rotete Rais Ruto akimwira kiama kiawe kia UDA thaiji Meru nekethirite kithira muchemo na kwa hivyo hata Meru si kuzuri kwa UDA si kuzuri na usiambiwe uni kuambie UDA inaweza kuwa itakuja hata mkikuja mkiwa mweka mumeweka hata ngozi zingine ati mujiite UNDP ama mujiite URP ama mujiite ile mutajiita bando hata mkichange forest bando mutalimeni the same monkeys. We are going to go for the monkeys, we are not going to go to the forest. Mudiene Kalembe norotete ora warenga bana wa Meru kiraitu murungi akiuga gukura na akimuria kangarata neja siasa ne mwankene jwa 2027 gitumi kira Kalembe ugite akane kagita kandukienge kwathana tukuona mothio jara ya twire ukia kuthwa no nenkerwa minister ukia kuthwa no nenkerwe senator ukia kuthwa no nenkerwe governor ukatha kuthwa no nenkerwe MP no savite miaka 10 no savite miaka 15 no savite miaka 5 no savite miaka ro savite urenda kwethi nya twakunengera ya kinya 20 na 30 imbibi ga chenche kigugwe you remain the same is only that give others opportunity to serve. President Ruto ulifanya makosa sana kuita the former governor Kirito Murongi State House
na bibi yake. Uliacha kina Kalembe wapi? Uliacha hao wengine ambao wako Meru wapi? Na wale watoto ambao wamesoma wakafikisha university na PhD, hao wengine wote na unawaacha wapi? Wataishi Meru? Hapana, kama mtu ameritaya, wameritaya, waende nyumbani. Keripotera tetosha wero weekendi reakwari eto ni mutuge kare.